noma soplana ubekothaleni uve sokuvula bakuplanile wafa igama lakho elifikile lathani sona ngoba phambi kwasithathazi sinabantu abasebenzela the kingdom of darkness bane agenda yoba abafuzwa nguthixo kulolo khali bangavuki uvuka bethini yabo bazawuthetha into yakhe. Ucima abafakela babulawa njani babulawa ngezwa ngomlando akubi kodwa ayibone but i-powers ngobani abayipower umvakela kwazi ukuthi intente baningamsapoti bakhe ebesitenta pelokishini anasapota ngabantu abangabasiyo but kukwazi kwakubheka ngaphandle ukuthi okubheka conference lifike ngekhandanga bakhe because ibandla lisusiwe kumandate yesonweni lisufa yi-system e-professional. Abantu abaseclinics namhlanje ezona bazibona xa bebheke emvuselweni nasezitendeni azikho ko-local church. Abantu abazimiracle namhlanje bazibona outside asinazo imiracles ko-local church. Abantu nako-local church babulele besebhedlela wabo uthi bamphilisa wafumana umsebenzi abakho abafumani abakho batestify izinto zasententeni uthi asuke ayokusapota umfana pha oyomisa intente engu-2 pops ayokusapota lokho kuguquka amagqirha engenasapoti ebakhe esapotwa yi-system ejogene umthatha la system kuthiwa kuyo kukhona umfana omisa intente pha la system i-release powers zokuba noba lo mfana emisa intente phambi komzwegqirha engekho kwi-level yokumelana nabagqirha but i-coverage yasesukweni imkhave kwenzeka izinto ngathi fasta 40 days kanti akakangaqali nomanzima i-movement endizibonayo azenziwa ngabantu abasile zizokwenziwa ngabantu abawiki nathi i-system eniyibonayo i-movement njengoba lejeni lapha kule ndawo le ndawo eyabantu abastrong azenziwa ngabantu ekuthiwa bayathanda basuka besikita bayathandaza hayi nabo abawiki bakhona but bayaziwa yi-system kabona bayaziwa yi-angel ejonga umthanda bakhona kwilist yabahambayo bayaziwa kubo